Yemo bibia kwa body about attention TV so enya asem keto ensem no de doso e basi de no ensem ahodo no entertainment stories ahodo de kan so that they trending kwa and I'm son for Beck Brufo Solomon BBS for short and also the wise king of Premier Major so kama ba ohini nyansa for ba akopɛ of Premier mema half 5 enya asem keto akra na kan so juma die Facebook no attention TV GH sanso na YouTube so attention TV GH o subscribe no like no share na onua bi so anya dey anya nsempani bi dey etie na ye hyensem na se dia na anya asem keto akra branch ya your friend say Black Sheriff a branch na nsennwum ode aba no nyanyum keto nyum dey yi papa onu na boy otie ne first album ode buy ne nyum ode kan de ba was money anyum na dey yi papa ka kuma so na ne new one ode aba the second sermon otie say anyum ya yes version bi krom kra na yem de no so kwaku from pod de asembeba amrante nyumo de Black Sheriff de obo akwa nyumo de papa na we na Black Sheriff say enya nyum to ne nyame na ye de sa nyum to achede che na enka dia ono Black Sheriff enka obetima ye no eye se enka obetena kwa hono nka ebia ka organize adwuma no be ye ka opompetai no ton ties o se sa adwuma ni bi na nka nyankopon amfa nyum achede anche na sa adwuma ni bi no be de enka obe we na o kansam ya no obobon microphone mo boa no e wo ne career ne music career no obo branch friend say ya pono biem na obo ni din say pono biem eye aye enwumtuni bi a ono Black Sheriff no wa boni ye papa na ne life mu so when share ya Pono a na music career man ka sebi nka bobi na yede achina we na mo ya Pono e dia bo no Black Sheriff ne music career ni mu no wasese an wontimi enhunu no because ya Pono bo no papa wase enkra brabo nya easy ko kononguni abamu a o free kono ababetena nkran so obabbo bra na bra no obabbe so obabbo no na nya asem keto na o finding them very difficult o ko up and down bibi bia nkoye ma no nenso so nkakra wase hustling sa na nkakra sa oliko share ya Pono ka da bi branch mehu se enwoma chede wo mu papa yi a wase metimi boaw na wo so no da chi bi no wutimi ba outer se want me amu midim pokra nkai me a se me to nyuma me kasa mpa branch e friend Black Sheriff me na me boa na me ne wetima be Black Sheriff we na ya Pono etin sanse mi se a branch e friend Black Sheriff e bona baso e wonu nyum no ya Pono so aba e kasa oh Black Sheriff why ya de papa onye boni aye te se boys bi amabo omo no boys ni bi wa amabo bebre na enso so midin kra mpokra omo nyum kra omo na watimi akaisa mpa me na me boa o ma da ama watimi aba be Black Sheriff ne onyum obia ti a na se awosen aguno na se wo person do onyum twane na se diasa me se akwa onyum da em de ye papa bi kra em de kra ko from pod de asambeba me se hon de jai em de ye papa da sa me ti sa version na ma kai football game between Ice Gold and Interlice any Ice Gold omo betting I game omo boy so be kai se sa Ice Gold omo I no see you no ni din ya fanu kwaku frempon ndi sa metesa anwum pa na me se metesa kwaku frempon de asamba pa no makai sa match no mo say hampa kwaku frempon de asma bagana football mu when a Black Sheriff say oh obobo ya Pono abaso ya Pono abo ne ye papa se nya ya Pono a enko nim ba bia ise enko ne nam e wo music career nim na ya Pono abo na ya Pono so mo Black Sheriff ya de papa se me boa wo no na watimi akai sampa me ya Pono biem me so me boaw ama ne wetima ba be nyumtuni kese oh my Ghana nya Ghana nkwa ewo wi asafa na nyina obi bia ate Black Sheriff nka because of sa no nyum ye odi abai second sermon no nyum no ed ye papa me ametum za editor yima pesa nyum no tai yima to dey say obi say hono nkwa no otu kwa go from pod asembeba tum za editor ed ye papa sa nyum no we na ya Pono so mo oya de ma opiafo se me boa no ma renfia wetima den akai me se me na me boa man ne wetima ba be Black Sheriff ne ye konsem no foforo nso de na kai hu se Facebook ne Attention TV GH sanso na YouTube Attention TV GH o subscribe no like it no wa share se ne be ya obi bia so wetima den enya bia hwe onya bia tie ne ye konsem foforo mu de a branch event Dr. UN aswe ne ye boawura no na Dr. UN girlfriend na one na anyim osenye one nyim no na friend say Matilda
Matilda enua ba na medru na so e Matilda enua ba no say no no kra wo dwene ho a won te ase wo say abranche friend Dr. UN ho nyefe tese ne simbebrebe ono kwa yakobom ebo nipa 32 also wo hwe black ayi papa friend Dr. UN ono kwa ne se ne be 32 ko be 54 na ni nua ba yatimi abaya fefefe kama say wotimi akoda ho abie villa ama sebi o chimpanzee we na abaya ne kasa asem no msi maame wano ya papa Dr. UN sa chimpanzee ma also ntase sa chimpanzee we timi ni nua ne timi koda ho biem bisect de ma 360 edema ni Dr. UN Dr. UN ni nua ba ne da no wo hye ni nyinse no wi osabaka jense enyo no na enyem abayewa no na osa amana duru class onkonkoye abortion we na nua ba ne se debi we the Dr. UN kona sa bra biem we den ya nyinse eyewa na emom no on tese se bemma sebi no tantan sei ni nua ba no fefe se ba akoda ho ma bemma no tantan sei ene nada na we na me ka se Matilda nua ba aden Dr. UN aya oden we nyankopon onye nyame ne bonipa no yetiti clay kra ma se fanwin even toy ke kra untimi fanye na oba ka kire obi ba be makama Dr. UN se ne ho otan no nyefe ena ni unua ba yakoda ha mane ne nada how come untimi monipa se ne awubu hu se ho ofe no obi be hu aka se abaya we de ne ho otan papa sino bia wuju hu de so ho ofo se da wo bu Dr. UN se ne ho nyefe no sa no zo bu no se ne ho ofe pa yie pa nti Matilda nua ba we de mesro pass next time no kasa no hu ni obeka because we ase de untimi mu nipa mi hu anim da na mi hu nipa dua wo ye ebe metima hu ne ya maka ai nti abaya we na kasa tia Dr. UN no so to mesro pa next time no so ensem bi say ba na se wo kasa esi ya wo twabo Dr. UN say ai na ne ho nyefe ana nim tantantan na ne sim bebrebe na odi abanyimu nu abai na se si unu abai se beka jensa Dr. UN na no pe na obeka den eden na woka yesi obi akonode ene odompo nso no de onua ne pe na akwakofa to mesro say ja onua Matilda no ne boy Dr. UN omo menga no munni omudo Mr. Pa nyinse no na mohwe na se Dr. UN etwetwe no ho a momfa ne emfa marakwan so se na be ya obagi nyinse no ahwe abofra no ama na afa ne ho afa ne ba na se school na mbeto Matilda so a moto Matilda so na se ne ho otan na se na ne se do so de Mr. ende yemfa nkasem client Mr. Pa Matilda sister the next time no ba out aba beka bibisa na no ahu ne obeka kan so dwumadie Attention TV Facebook Attention Tvgh so na YouTube no so Attention Tvgh uko na wa subscribe no wa share no wa like na unua bi so na wo fie no so anya bi adai atie ahwe gawo some mosomfo Beku Brofo Solomon me na me di dwumadie dai ebremo BBS for short white skin ofremia mejo so kama pa ya ma obibia se ya chia obibia wa ya se de bia mutum nya da agina motena se na mohwe yen sempa ye de bremo bye bye.